Normal weka nas dial kontin barajme bajaling biya kamal gwas mekan online TV channel en wala shanga jandang ridung wan ka pay ngwan ron kina dangro wir jandang rid bakal bana report me bana jalin ka lode ka do badande kondin ka je anda manduni shang kos nyamila no rasni bana rach ka larin kontin la rodi rewe ka South Sudan en wala bantin kon chalat gwas me bana ka linkel kan kono ni ami jirami jidit kan Nuer online TV channel don jan chang nyam ko jiko bi Nuer online TV channel bi je ka YouTube dere gwano der channel der je support der subscribe kum go je ka Facebook page da kan Nuer online TV channel der gwano jin der page da der je follow ka der nyaw boni ko ken bana cho re waje dan en ban lingwa me ka tin content lat korodien te dum walong to goro de kon ka linkel ka je report meni an barani palpinkel ka lingdien konto kon kalare ti lorodin kaliang gwasme no to kon kalare shop ko doki ngwan jo nyama banling gwasme chala do ne no take god money ki ne ti cha choken cha gajik doro shal ko mo jongle state ko le la gwan ti ka kobo cha gajik ngane to wa tet ke pinche mana la char la ja tet ke la char la ja lat ke cha point na cha ujik pin ban jilin ka je report me ka jen report content anyok ban right check ko foreign diplomat ka ta dan chika won jigene tup ke je ka chala do ti ri cha gar ka jen peace agreement ne dan cha tan kam document cha ken kirim yadit wa kan te cha ger to tinete konti la foreign diplomat kenete konti la international community chikane logo manana chalat ko gur ke je kir no deken an mali dane cha tan ke 2018 deken to kamida kana chala no mo emijiak manadien balin gwasme bala jen dung lok dung document char take a new detail te pibrech no ka lug dane cha lug document char ka do bran chala ge no jeni wa kantal ponde kan computer kan ko kolle bi watch ka ka password ban de link jen report meni gwaye be nyom tije ya gorno jin bi channel bi support la Nuer online TV channel katin kon dong de kon keling atilat korodien jo nyam balin gwasme ban report en chalat no ka kwi nenten kon chanak tin chala do cha choken chaga jik ken ban linga ken gwasme ni chala no jen take discovery ala human remain ke chode ajek gwat and take jongle state ke take kobo ka jom chalat gwasme chala do ne wa cha charan continue ke jongle state wa cha ga tu gwaz dan ente char tikitin chala do ne te ke chode ajek re pol ngai kon charam lat ke jela ja gat ke nge dan gat ke je chala do cha ne to cha choken cha ko jek ne to wa cha ga kun pinmon chirmungai kona wa cha ga kun waskel jen wa ngwan ken lunkana no duno kan pigden kanalat and news me wa chu ka United Nation Commission on Human Rights in South Sudan ne ti ka tin kon la dir ka tik wa cha ka chu laler kan gwazmo shwa pula dan cha je ka cha ne wan cha latin ne ri anak no wa chu ken gwich cha chone no wan cha jiktin ana mo mi chalat chiji United Nation chikaro ila do ne kan me very serious ka jaganat ka dir long right kon tem kwai kamandan en nang ne to chala do ne ne de kon chanak chala do kwai ka keno ka ngani en liu kedi ke ngum naka no ka ken koin ka ken de kon chiliutin cha choken cha ga jek ka jongle state gwad no lat ke chatin chala do ne dio ga jeno de ka la ne te wal te chiwa ki gwad mi chikuri tokten ka korun techewa dong chana chayu lat gwaskel but kana confirm and wo toge diki choda lat ban me ban jangaji no United Nations tikala do ne can discover ne me ki ta dana sha ne tete chaga je keje wanyu the tun wana long chikan la do ne tege ne tun wanda chiliu to chagot ken chaka ngach wa some victim find ken wala ka koin ke changa di che mana ken ba koin ba paldor wano chigan kula do ne ken quick can peg ne kon chited nien ere kurdane chitu oki gwadana chana chaka toten ka chala do kwai ke jeno kangane ken tin kon tin dong shikur moter kuna lo lu ke jemo ngoda kan confirm ban ngai kon gwanu ken ti kon chanak mi ken wari ke jor ko ken de dere George especially kan kanala no
mi ka gad ki ka men ki ke wuni ko ngai economy Nueri ne de kon cha nak dong de te ka gar ki dong de te ko ken bat kana close and ta dan en tiken ke jen Ramadan la United Nation official udishali ke de ko la shali Yasmin Soka kala do ne jene situation mishit kana me jene jagal ne ngwan ko blodien bedir ano en Yasmin Soka jen shek kala do ne ajene en gwadana cha cho cha na cha ga jiktin gwad cha na kuntin ajene de jagang amenimi ano cha understand no ngum sure lat ke cha to kya jik queen content cha nak ko cha cho ne ro cha ga jik jong list ne me any investigation me bala ro ba je yalika raina amrai konikala ro ne ken ba gwadana cha cho na cha ga jiktin ken ba jagang kenyo ken ba ne to content la investigation la jalat ba ka gur ko bi kan side mo bi kan gui ka ba ne content la forensic analysis ba ka gur ne content la chola katem namo mi chikan la tim bi kan la let ke jen queen and the alden kone ya jik gwa da dan an cha na cha ga ne tin ka kwai ke ne to kon ne ka kwai ke rone da ne ka ko na ngon ke cha yu to re pol chi United Nation la UN expert Ramshale Barney Afako no chala do ne che warning to bajene en gwadran cha na ne tin mi cha je begang ajeni va important evidence to there you the no na luken and ajene ba loss forever ajene gor je no gwadmo pointe no de je dil gang ko mu e to no ba site mo gwadan chi na lutin ke cha chona cha jiktin te mi chala gwaseme ajene cha je benga je no men ti to keke anyok bo jene cha ken ni to la victim cha ka ba identify ki cha turgen cha bungach no chala do ne ba ka cha ne kon na ka na ba cha bunga jeno ka ngan na yo chiken kula do ne de gwadmo de jagang ko terik de legit de investigate de lat ka de nga jeno ngum naka ki liu ka yidi cha jo me cha jala de no ari nga jeno ne me it is beyond politics mugi kone ko skene de kone liu ke ne tilana ke real people munyu do de ne de kon na ka ne de ti gor jeno de nga jeno ka ngani no cha jo mo cha jo kwene ken ngai kon ne to ngare wi ka South Sudan la bad na cha ja ngai ken o kene ti chika wini right kona temere wika South Sudan ne tengwan gorken family ne ken ko gwadan chika wetin ka cha nge no kene to chika wini biga jeno kene de kona shanak ki shikona ne no cha adeko lar no ne tin kontin tin cha chokin cha gajek biga jeno don kene tin kontin la missing person ki te ram dong de ran marka de der ba der gwal dana ci witin der je kwich dong de ka kan de ka te ne de toni cha jo mo cha jalat ke roj mi chalat ram mi chali Carlos Castrisana Fernandez sikala do ne keneti ne de kontin ci chanak ki cha shi manikenak ki cha ne ken ga kan dikin ge chon ko de kan ngaje no mi to kan ne ken no dong de ran der war der je ngaitin no ko dera mo dera jo ko nyago am che shware che je ko cha go dong de cho de ke liu dor no ko cha ga tung discover na me ken melat ken obi ken ko lat then after that mi cha ngaje no ko ngani mi kan Nuer ba e kam Nuer and then bu Nuer bi ken ga chu to ken ki mi cha ngaje no ko jor ko ken ka cha ka identify wa ba ne de ton bane ba ga nyoko mu wa ka kam ne ti kon la ji dori na me mi cho la no anyangai kon te chorian lat ti ka ko bu ga jo ran cha lat gwaseme wa gige bon wo dongde kala SSPDM ni ka gwad mi chuwe ano cha tara cha ngaje gwangai kono kon wari ne kon la kon ka nang ba ka nang ni chin ko na gur de ran de riar do na mo mi la to kan wari no bana nyogo we gwasa me no ke report mi shalat mi de kon di aran palpinten re report kana me china right no ka tamal ka re wikat South Sudan international community take a warning mi chikene to peace agreement we tun wan kan long ka ne te konti la forina ko le la ne te kon la ro ke kwi malka take warning mi ken to kam kan ku kirmi yadi ka ta da ku kan mal ku kan delay ke je ke ci kan goro te mal me de bre wi ka South Sudan kan we to tot in cha warning cha je to
ka kam ken kirmi yadit ko lat ken de Dr. Machar de de lu retigen United States awatetin to United Kingdom tetin to Germany tetin to France tetin to Canada tetin and on a kana country in the cocaine la tinta European Union ko en country European Union ku kan the same demand ku kan la no Dr. Machar lu ngeje ko ba 2018 peace agreement da ne chatan ba de deal la slete nyok ken wi de titin chana kwen gwasame wa dir ken lonka ta da ande so Sudan de tamal keje lat ken one ne rule te konde cha yaspin eno ka Khartoum gwade wa 2018 peace agreement wa tantin ken che gwano de ke letul eno no ken an agreement da ne ken very important lonko jen eno shakure da ne chitwok ke 2013 che kapchong nyok right now che transitional government la current government che jago beretin kenyo nyok bani te ke rule cha set gwade dan e time kamaltin ada kama char ken kire rule te cha las lede ni o de queen kwa de lat ke de transitional government da you talk na mo mi cha lat ken de ti diploma ni ken kula do ne ken agreement ne dan ken agent the only legal foundation ka kume teleje tele peace agreement mi cha tanya ne da kama char ken kire ken tele mal me de benetem she can one ken go to gwasme ken any change wotu ogo no ka kan mote ko de cha yapin kan ka gor ke lode keni bi mal be dak pin rewi ka so Sudan kala do ne kan all parties ke bondi alte konte chi agree ka kui ko ba mal ba jinum wa bi ga de tin ka nyoka ken taram ba bayrar ano chicken kuma kin yadi chicken criticize the long gwa mene lar ken wone ne ngumi banke Dr. Machar tin ka Dr. Machar jeram dan la main political party leader ko kuma SPLA ayu ngum bange jaratin ka jantare tin very crucial cha tejmo cha to beken ko ngai ke jen without Dr. Machar tel mutual ke e queen kwarme de to re which ka South Sudan so you can kulo laro ne you can care gorno jin du modi ale ko ne cha tan because the lot ka tel bitultin ko bi mal bete wano ka jogen kim yadi din wona ne kam ne wonin ko jin chute ka tib gerten ko kire jente de ba gerten ka to wa wuken against policy da ne cha garpin ke 2018 peace agreement da ne cha tan kam dak me char ken kam de en kim yadi gwasame bat kuma cha respond kama na chalat ken bonten kon chirwach ano en kum kim yadi tikala do ne akene to kuma te ka chonko de ngode ka garmu gur kene shikan roal ke shik hargui and wone ne ajani an agreement dan jaka amendment dan e chatan ke jaka ne diale konde te ka peace agreement ko de michiro do de je ger eken the agreement allow amendment the official argument that the change will have moved the country forward eken cha ti diala to cha ka gek ti me ngai kona ke che te gade cha witin kana de malder we won yamre wi ka so Sudan jen do lat kene je ame ji kana gwa se me en de ti de ko wo ke je tai dan ji kon ngai ke je chet ke permanent constitution kana ba jo lat ko ko mi cha ku in kwar cha je lat kana me ta ganis me dan cha lat anyo ka kan population census de jo lat ko ga mi cha ku in kwar cha je lat bo kana me bo ta ganis peace agreement dan cha lat so right now ka je tamu cha ne awa en process michit kana mo wachi transparent no ka nyok wachi important voices chaga jako chicken britain ke jo Dr. Machar tin an agreement let kana money awa chero lot Dr. Machar en walle shi nanyo ko lo ko lugde chermana ngai kone ka jeno gwaso wukin mi yadi ladnu te ka queen quarter de en wala de je ci kondi ala ngaje no ci kirm yadi ci jien ci we ka disa baba eno ka kwi ko ngum la delay men ko de Dr. Machar de jelun anyok bodio je ci ena wer chin la wer ban wonene eno ci ne de konti la Africa Union ci ko bre wiki juba be ka tekenin dang jo ka wiki juba right kan kan de konti la officially tin pinkir mi yadi ka chalat bono kan ba de je nga ke kirm yadi ka janen wala kirm yadi ci jien ci we ka disa baba ko be medan e ci kana kwin pin ke Africa Union wede Dr. Machar de jelun bikene nyok mu kan nyok mu shup kene ko medan la agreement dan jina tangi chajo no jin mugor yeno bi mal bi rewi ke sos dan dere gwan o jin dere Dr. Machar dere jelun de yen ro ke de yen we woniam right now ngai kono no Dr. Machar jare ti jere wi ke juba
no ka tere lok ngori jeno yan ke jetin ko ki ko dana ci tuok kam Nuer wai army kene kuma kirmiyadi de lade ni jani te la chalke SSPDF so kujamo gui kene no ne de Dr. Machada trete gen akani en mistake macha mate Nueri bajala du Dr. Machar kene je kware gen ta dan len waru den ke gen meni an wala china kula rachere lok gwad dan lungna tin gwasme te ge jom cha kula kwen an wala ka lugan jan baru de kelien no ke report dan chalat gwasme wa cha wudi shal ke me red lok go rafadi ran South African expert men cha wujur kuma ke mi yadit jala de wonene janate ka kel mo ngon me bech ka tai dan e cha queen ka tai dan e tulke ngwane ke jechet ke evidence ni mo balai telat kan ote WhatsApp ni te cha message ni cha ga jakten ba chelat very clearly gwasme en wudomo wood South Africa mon chelat wonene ajenen kana kam password ni Dr. Liäŋ Machar so kujamo generation device ni ke shit ke telephone de ke laptop de generation ngade lon kami kwa ka tul ko kana kam password ni nying Dr. Machar ajen Machar ka kama de chore de data de chu nyoka mi go reke mitikatin so gwasame chinedi wani na teach enone kajen ne de ko kien jega password ni ken jega kedi chara de wonene ne de chi ga password ni ken kan mun chaga gwarjo telephone ken nyono di me ga jeno en kum ke mi yadi National Security Service de go jeno chi ga gard chi ga torture netin content chi password ni gan ga to so ko kujamo ne me mi chalat me de kon di article netin eno chi wude me chalat wonene ajana Dr. Machar kan laptop de ken telephone kan ko kolle e ko che Dr. Machar che logo no jen e be password ni ke e be kangun ka jodan ti kan lat gwasmeni de kon ko laro nene wude shal ke me Calvin alajen rami cha pe ke cha mu ke yo ko dere ti dial dere ke latwi Dr. Machar but te mi chalat gwasme different law yere Dr. Machar lat ken no nene jin menga ji password ni ken we mean that to tamper ke information tin connect regime ko dere joje no jinde message ni jakade weto erama mo let ka money ka dong da lajin ko mutul ne ka tel do mo dere message dere jakaje ka WhatsApp group ko che de ma chubrej rami mo gwada danan wa ka mutul ke information ni ke tul ke telephone ko ba information dere da ba ka jek tele jitam ko dere WhatsApp dere jak message ko chaji gagra chaji lockout kami jene ledne ko tulike dong de lana hard reset de application ba de gala ba duno de data de ke recover chagu je no ko ngaje password ni gege jeno jente ge dicha ger akatin kone lat korodien chajo mo chaje ladinono gwaza me chi expert ni kala do ne ka jomo ci kana lat kanu Dr. Machar ba kizne me ba nyo ko mi yot ke jeniam but very important mi cha kulat gwaza me ka kodrom diben mi chalat chala do ne amu mi kwanga delay ke je la case on kwaji delay ke jemo kume Dr. Liäŋ Machar ne ko la different lawyer ke anyok ci nyoko tijbo tiken kume kirmi yadi den wonene kene kon la jil wogano de live video ke en look de je kur broadcast live de je ne di ala so Sudanese gwatamo chine ko la prosecution team ci kana look kata dan lat kene cha look me cha de bulas ka public ka jodan kan lat ke je nyono di bika ngot kam ku kan luku kan delay long kata dan gu kene je ko ci netin content la different law ye Dr. Machar ko ci gite kene de do de la live ke de broadcast live te mi cha kulat gwasa me ka kore ci Ramadan la judge James ki Ramadan la presiding judge la do ne cha lu cha je yot ka changa jan dang ro baro ka pai ngwan ronkin dang ro jan dang ro bakel ajen changa danan ba lu go mo ba je nyong wa lu ke je me dong ba no ba dor ba je let ke live video bene dial be ken gujre wi ke sos dana we ke wi mon do den wa be ken ko je ke jan changa money so right now ngode kan judges kan reject kan now prove no ba lu go mo ba je look ene dial re wi ke sos dan so ne me la rode agway kono we kam inshallah da wude shal kame Michael Makwelio senen yana makel ke Dr. Machar Michael Makwelio stege jom ci kan lat gwasme akene bi kan mod bi ken ke ger motin kontin lat ke peace agreement ka kechit ke 2018 peace agreement ci kan golat gwasme
parliament and peace deal change and a lot can one and kum kin yadi de kan te ko ngod de kan ka ger kan ngod to chit ke election wa de je la de tel constitution ke tel bongone akela na mone anyo ji kala do ne de ko kwa de je la tel national census chana chaga de kwan chigan nyo lat bo gwa de men wonen ken de election time la nya la changa dan ba je lat ke je ken maybe de ja approve no de je lat ke jen pai wero wen be ron kin dang ro jen dang ro bakel ki de je yoniam na mo wa ngode ken ken nyurtin ka do ba dan dong de pin kwa de ken lat ke je ne me de la me de kon elingen meni of course an election ngode kan approve to no ba je lat ke December 2026 ko te ga tang wan tang ngod George ngai kon kan da kan char kan lun no shit kemen should the international community lat ken go ne da kan chara lun ke je anyok ba funding ba ka go yutin kon ba ko in kwar ba je lat ke je ti dialati ka ti kwa de man ko bi South Sudan bete ga ma no kum kirim yadit no chikana gor no don te malum deben ne me da lajen report an gor de nyaga kon kel darma char very soon de ojen ben rar reiti jen ko wodi kirche were wi ka dise baba chaje lura Dr. Abiy Ahmed ko de me dan chikana lat ka gwasi dan de kana nyoko muku kana revise no ngumi kan kirim yadit kana gor bering ma char be jelunya ko ngai kon chikir che jele jen che wona ka South Africa we right kan ko South Africa ko dob dan der wen yam ko je chega jogo no de yen ballot paper de in ka print de en lok anyok chajo advice no jin me chine lare no luin dak ma char ngode ka table de ko guri man la to ko guri credible ke transparent election der gwano de dak ma char de re luin mi she jen South Sudan be nyoko were ko na me de la je report bana more information bana kala live akama na chawo je ga kin mi yadi re wi ka disababa ban ma chalat gwaso me Michael Makwelwas ajana na ajana te kan te ba wuch eno ka peace agreement eno ka ta dan dong de kuin kwa de lat ke jem namo amile roda bana more information ki more detail bana ka link ka changa dan o kim yadit wejek kana Dr. Abiy Ahmed gwa dan bu doten kan changa dan bu dol ge weder run ki mol kan wor ban je jek ban kan more detail ka changa dan o ben ge je an bi ataka mal ban nyo je ka na da report bye bye.